ulama munafik dum. Ulama kabeh murtad dum. Nah senang ngati ke Imran. Baik coba-coba ngon nabusinya kujut pe kafe perti awak kah yang menduman. Yang kakak medong-dong bak pintu penguasa yang kepekong hukum berhala yang kabeh ke kafe dum, kabeh je ke kafe dum. Napa hati ke? Kapegah bak gure ke, bak so, bak dengkutoh, bak ulama toh, kayu bet wang siat trok, kayu bet. Kayu bet yasin dia. Nak suum punggung lun ni sino. Tabe-tabe lun pegak video lun yu bet wang lun yu rom laknat ate lun, menyalun masalah. Lun tri ulama waris Nabi. Kon hana lun tri detat ulama waris Nabi. Kon ulama-ulama haram jedah yang dong-dong bak pintu penguasanya yang boleh tak bila, yang boleh tak sanjung. Yang boleh tajak gelar. Hana boleh na'udzubillah min zalik. Pesosoh gedih. Baik roh-roh telun. Baik tegai-tegai lonjak bila ulama-ulama suuk laknat tilah yang kadang-dong bak pintu penguasanya. Pun apa hati kimran? Menyoh hana puas hatinya nak wakah letat peng dana otsus. Kakirim intelijen kena. Mohan kajak kena. Kapakat mu mualim tiga. Kajak kena. Tang ikah mengaji ke hansip yang bayi le mualim. Yang dana otsus 200 kapreh. Hana merumpok le. Hana merumpok le kali 200 kamu tak tapi kedodo ke sinan. Kamu cang-cang tapi kedodo nyo dibedoh masyarakat Aceh dipabeh ke mandum kalinya yang awak peang. Mandum ke dipabeh. Kenapa coba-coba urang Aceh akan lon rangkul, akan lon deklarasikan bangsa Aceh. Preh mentong masa. Kapreh mentong masa bangsa Aceh nyo hana itu meja dengole perti kaum-kaum kelompok jahiliah dalam PA-nya. Guna kasadar ke bacut Imran. Benar kasadar bacut nyampu yang kelih kabar fitnah atilun hai binatang saruk. Baik ke petanggung jawab. Baik sembarangan kajak buat fitnah atilun kajak tebar hoak bangai kah kelon. Kah lon depu kah? Kau kena jak pegak peng bak YouTube kan? Ya. Kau kena jak pegak peng bak YouTube. Kau nyo kan? Maka kau pegak video lekah di saat kah pegak video, boleh sebut nalun. Supaya tergelar nankah hai saruk. Hai mata saruk haram jedah keloh. Imran Pasir. Hana kalau do ketiga go cerminkan dirimu Imran Pasir lam kubang Kalau do ketiga go pu yang kalau kabar fitnah hati lun kepegah lun hiaragate hiase hibu hinyo hije. Namun hana label. Mentong ganteng thal wajah abusiknyo ketimbang wajah kah Imran. Baik ka pikir kah kiban, kujir khun kedro kilon 100% mentong ganteng lon ketimbang kah hai mata saruk. Ate ke bro. Na ke depu. Yang lain uro. Menyokah hana agam jentel katung ismbayang kamat kitab suci Al-Quran kamu sumpah pu yang kalih katuduh lon, pu yang kalih kabar fitnah ati lon, kamat kitab suci Al-Quran ku kena kalon kah. Punyo betul agam? Menyo betul nyo agam kah berarti salut lon ke kah. Baik sembarangan bak kajak tebar fitnah kelon yang kon-kon hai binatang palih kilo. Menancit foto, memacam-macam bagona editan kelon untuk minta kesalahan lon kanya. Hana pu kajak minta kesalahan lon bena bangsa Aceh no di depu. Yang toh editan, yang toh kon editan. Bangsa Aceh nyo hana bangai. Hana bangai lagi kah Imran bangsa Aceh nyo. Baik ka pikirkah bangsa Aceh nyo Bandung bangsa Aceh bangai lagi kah hana Imran cuma kah saga yang bangai. Cumakah sagai yang bangai utak do, yang hana pat tak pakai menyobuso do. Menyobuso do kah Imran Pasir. Jadi lom bersampo bak do ke Imran, menyo hana puas hati ke binatang saruk. Kon kai leh, ka konfirmasi lon nak je tak pegak video leh si dua-dua tu. Pu ka je. Menyo ka je ka konfir lon. Jit lon leh. Ataupun kah yang left loan yang share. Barang kebanjit hana bubu. Baik kerja berpersona hai binatang kelok. Hana ketuilam abusi ya. Abusi gentleman abusi. Abusinya gentleman nurun. Kon pengecut dan kon penakut. Benar kedepu likah Imran Pasir. Maka ayo kedatat dengan su abusi. Teploh pikiran ubena bangsa Aceh. Carong bangsa Aceh dikarenakan su abusi. Kaji tepu mandum yang toh yang pengkhianat bangsa Aceh. Dan yang toh ulama-ulama yang zalim. Ditui kon hana ditui bangsa Aceh. Cuma hang gejit lafazkan dan hang gejit ungkapkan. Dikarenakan awak kah perti jahiliah dilindung oleh penguasa zalim. Maka hana cara bangsa Aceh untuk gelafazkan. Maka hana cara bangsa Aceh untuk gepegah. Ke awak kah. Karena awak kah
ka dilindung oleh penguasa zalim. Hai binatang Imran Pasir, mata saruk, ate bro. Napa hati ke Imran? Lon pupukoi ma ke huronyo yang lon yo jak cok referendum lam pukoi makah Imran. Najelah lam lon hun. Najelah. Yang lam pukoi camp makah dia tak cok referendum ke deh ba NKRI. Baik tegai kejap pegah salum lon hanjit lon bi salum. Kan nonton video Bang Mualim laknat tilahkah kafe mi jakrung yang dia. Kati kan nonton video. Pakiban di bi salum. Baik kaya pegah lon hana lon tong bi salum. Baik salah ke pegah apa? Hana cara bakah bak purte kaum jahiliah, hana cara untuk bak dia pubruk lon. Menansit yang bila-bila kah yang purte anak koruptor dum. Purte anak pancuri tujuh dum. Purte pajuh peng riba dum yang bila-bila kah kan urung malim. Urung malim gitu. Getri urung malim. Baik ka bangga-banggakan dro ke ban kakah to ngon Mualim to ngon Malik Mahmud to dengan asih-asih kuasa enan dia ceh. Kaya pahaya dro ke ba urung lain je kaya pahaya dro ke ba bangsa ceh baik bak lon. Menyo bak lon ku geti ke asih palih kilo. Tapi belum sampai bujai. Ote ke pegah apa hana muslihat ku membacut asih palih asih pia kilo. Iblis berhala laknat tilah wakah. Purte publo agama Allah awakah yang duman. Purte sarung jaro penjajah. Yang ke awakah? Yang dalam PA nya. Yang janji yang pernah ketepati. Yang kalau kamu janji dengan bangsa Aceh. Kayu tepati tiat. Kayu buktikan tiat. Bak si Zakir Manaf. Ataupun bak si Malik Mahmud. Maupun bak Zaini Abdullah. Ataupun bak si Karya Zaman yang kalau di janji berkoncit. Aci you buktikan tiat. Untuk menyenangkan bangsa Aceh. Baik ke pegaut ma ke baik kayak bibi haba mameh ke bangsa lun. Baik kayak senang-senang doa ke dengan harta syuhada bangsa Aceh lun hai binatang haram jadah ke lo. Benar kesadari doa ke bacut Imran Athe. Benar kesadari bacut. Hana suah mita viral. Menyohan sekpeng dibayar le Mualim. Kapegah habak lun di sini. Kapegah habak lun baik kayak pegah peng bak YouTube untuk kayak lafazkan lun hai binatang. Hai kafe mi jakrung mata saruk. Hana mujelah wajah lagi jumuh bui pok tung wajah ke Imran. Han dijit konfir lon nanti Imran asela nak tilah yang kafe mi jakrungnya hajit konfir lon. Bu matema hajit konfir lon, bu matema di han dijit WhatsApp lon. Han dijit karena haji pengecut. Karena haji pengkhianat bangsa Aceh. Baik dipikir ramai tat urung bila haji. Hana ramai urung dong sot kah Imran Pasir. Imran Aceh. Hana ramai urung dong sot kah. Yang bila-bila ulama masuk laknat tilahnya cit urung perte anak pancuri tujuh dum. Perte asih-asih koruptor dum. Yang bila urung malim memandung gedong sot Abu Cik. Yang urung malim. Urung malim jahat dia Acehnya. Cuma hana gak apa dehdo ge. Bak lon kena ke telefon. 50 ribu bangsa Aceh yang telepon kena bak lun. Kon 50 ribu, merutuh ribu bangsa Aceh telepon kena bak lun. Merutuh ribu. Kon 10 ribu do, merutuh ribu do bangsa Aceh yang telepon kena bak lun. Yang saleh-saleh, yang betul-betul taat kepada Allah. Dan kalau lun temenyongcit, perkara lun tenak ulama haram jadah laknat tilah, ulama suhu laknat tilahnya, tak tenak perute, tak tenak kameng cik nyan. Taban cik lagi tak tenak asayang on bui. Nyan ban kepegah. Jadi hana mudasya karena urung kazalim. Urung kabeh munafik, urung kabeh murtad. Jadi hana pat diduk desa di saat lon temena. Andai saja yang lon kena nyan ulama waris Nabi, ulama warisatul anbiya, maka kaglaknat atelon dikarenakan yang lon kena nyan perte burung tujuh dumian. Perte burung-burung tujuh yang musirban yang mengaku dua ulama yan. Nyan bui sugot bermendung man. Kapegah siap bak ulama ke ulama Bandung ya. Bak ulama kah yang bak ulama su laknat tilah wakah ya. Kayu jak tiga hujan tho kedi. Kayu jak tiga Imran. Mayak pungo. Imran. Yang kapegah bak gure zalim ke. Kayu jak tiat. Hujan tho kedi hubina ulama su yang kalon kun ya. Kayu jak tiat hujan tho kedi. Utanoh habe ya. Kayu jak tiat. Dijejak binatang-binatang haram jadah yang menterbanyan yang kah anggap ulama ya. Kati yujak dia. Dijejak.
Nak geyobot na leung. Nak gelake terik janggut. Kayu jak tiat. Baik dia pemalem-malem drog. Kayu jak kapegah bak gure ke siat. Kapegah bak gure siat ujan tho kayu jak gedi. Kerja jak bu mate mai han dia jak. Yang ulama-ulama dalim laknat tilah yang lon khun ya. Ulama su haram jadah dum bu mate mai hai jak gedi ujan tho. Ya ulama drog. Melagi sang lon hana lon pri ulama. Binatang paling gila. Hai Imran lah saya. Imran bui tu gut. Hokuh kah Imran bui tu gut. Kata mong digo kena. Ka share video lo nyo. Baik kajak pernah habar temipai bangsa nak bajing gila. Kabila hukum berhala menyobarkan kapoh so yang kakun kurung tabik merah putih. Kakun so yang mat. Kakun kurung Aceh yang so yang mat KTP. You know tapi awak kah. Kabeh je kebui kah binatang paling gila. Bahkan nino panglima kah dari panglima kaji ke pramuka. Hana kasadari. Kiban bangai ke. Kiban dipu bangai li berhala Pancasila. Tapi hana utak awak kah ke Bandung. Hai perti bijih Fir'un dalam PA. Perti bijih Fir'un dalam PA. Hana utak dum. Hana utak le. Kapungo kepeng. Kerana berdasarkan awak dek. Yang perti awak dalam PA. Yang hantam di Kalon Peng. Jadi di sangat di Kalon Peng. Awaknya kakuh memadang undame. Kakuh memada di pulau bangsa Aceh. Memada di pulau darah syuhada dum. Yang keperti-perti but ase-ase munafik dum yang dalam partainya. Napa hati ke Imran? Napa hati ke Puhana? Baik ka pakai dikah gerung na busiknyo hanai moyang-moyang busiknyo. Kuserapa ke Bandung. Perti kaum jahiliah ke dum hai binatang paling gila. Anu bajung geloh dalam PA jaitat. Bijih pengkhianat. Yang khianat bangsa. Hana kasadari draw ke hai binatang. Hana kasadari. Mubacut ke hana kasadari. Haram jadah PA anu bajung geloh. Purti bijih Yahudi yang kerja ke pengkhianat. Kapreh dua roti. Bangsa Aceh akan dibedoh. Bangsa Aceh di third 11 kantor PA lenyan dipoh awakkah ke Bandung. Buna kasadari becut. Buna kasadari becut. Nyogoh lom. Preh. Tabuh masa awakkah ke hai binatang paling gila. Ditek-tek tubuh ke bangsa Aceh. Karena berat hat yang kau ketipai bangsa Aceh. Berat hat yang kau ketipai perjuangan indah tu ke hai binatang paling gila. Kajak muda me ngon awak poh bangsa ke. Kajak muda me. Pun apa hati Imran. Nyohana puas hati kau pegak video live. Kau share dengan lon dia. Kau confirm video lon. Kau confirmation nilai tiap. Yang Facebook lon. Yang kalau lun add kah hai binatang paling gila. Kak pahaya draw ke dengan bangsa Aceh bui sugut paling gila. Kajak tebar fitnah kayak pegak status kelun memacam bago. Tapi di saat pelakai bukti saboh hai kau buktikan ke hai binatang paling gila. Hai kau buktikan jangankan kah hai binatang Imran pasai mata saruk. Gurekah yang kalau di bawah fitnah hati lun yang hai dibuktikan. Yang kalau di bawah fitnah hati lun hai dibuktikan. Toh saboh. Toh salah saboh. Kesalahan lon. Nak cikat long you tebut tiat. Bak si mudi mesra laknat tilah yang. Kayu tebut tiat. Bak si muka hitam. Bak si muka binti hitam. Kayu tebut tiat. Baik sembarangan kajak baba fitnah kelon. Binatang paling kelah. Perti kaum jahiliah. Bukajir menyewa menan cedera mutuah. Terima kasih. Beri tetap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah beri detat. Lun gasa dengan urung zalim bah. Mah beri detat. Terima kasih. Cira lun.